Yepuye Nerian Soupetak Dr. Yoster Ichiro Yepuisen Uda Faridan Afarafaran Kabasenko. Iwa en ledinach kobongani kami medicine soudeng ami mito dolonach lenian fel ikanai lesurallem are lolo asallem iwa akoman sibiyotik kich medicine sibusin suki ledipat with Ngunmifel abo aurala kich manat sibitolong lon kabasan god lores soran esayotik my god am kini songoro klare ran eledenai subsidy boy betori kanai ngesani je ko mumaj metong ye kich medicine si amamot lanom lenian fel mapalat lenian asomoluk mafel ngunuk sayotik feritan efan son sa tingor en Ngunmifel ke aurala efel pal aurala lan ledibat pal fanganigich Tufichin wewe diom kabas manat sibuda da kabas fenidom kesemuchan kebo apetikich seni ewe John afitiar palanat wewe dinge ebor maun lana yadun sibufas fenidom ewe kot Ngunmifel medicine sia tungor met yatak fenidan nomu alem and sises am samol amen afalafalan lano ranin felera fake our fake call our fake news our fake yacht our fake chori our fake sokobadan fake nga balor afalafalat siya kaya po saulang irmi balor fake kamet wewen rachak pen saulang ngamasawan mi fake patay po tufit amen saulang ngayon po fake patay po covid amen po itani saulang ngayon po pen wisan iga ananga igwe ate lori lang po bour e fel rent solang ngina po 50% trabo fake pata sa atong ani sila po which felen pera solang mayor fake iba lani severi hokusin metsi alani loni susoran pwebo fis ngaina longo nagkapaliwan pata our fake lon wichefel pata our solang raitani solang ngarabalitani fake yesiba lani kanaukisin ngayon po rin kami minne alet obo feyet na ibo fella punarangang isap fella ewe so alilis esap feito remi ngare ibo fella ubutina do remi ewe so alilis met wewen euksin fan tramang euksin sisap allani mestatini ngeye longon pata ebor fake saulan ikape sapung paman meat fel ngenigot euksin sises abusin abasa ngang uburani kami anlet Poi befella adore fanson ay befella pun arangang isa fella
es ewe sawalilis es ap feito remi Christ amela Christ amela sevel ikanai Christ a mat le palifichin got ngay kiodik feridat es juan namrech lane room ye an namrech lane room ewe sawalilis pagita na Jesus ala atinado ewe sawalilis Ngunmifel ina ewe sawalilis anon namrech fail logic kasi sa sabora basa ngare ibu fella ipatinado emen sawalilis Fidemen late siya atanaki Ngunmifel an namrech ngawal namlon lelukat ngawal nan namrech itaitan fanson medicine tori fel igakasab weweti Ngunmifel aye wisan ngakasab along on Ngunmifel lanam solang enaben fake kaca kita ni solang kisah ko naman solang Bible ka basa ika emen atiwa Christ awal atiwa ewe Ngunmifel iye siwalan Jesus lana yata mi ora tiyan an Jesus erenin non ko chon kaya pangangit pala gebo orman siwili gibit tinato gebo wisan adiska amanaw tiyan Ngunmifel upon because siwili Jesus kwe ewe counselor ika iwe sawalidis iwe awisan ay dingonok met miyach met mingaw ngawal tonganay ame afingonok tibis nakawal tongan iba cekulan manawan sola ika kasap weweti ika along on Ngunmifel lan manawan solang enamen solang katongan itani fake solang osupangan chombang solang lonayatun ra ignore ni ika belliku ika rasapatene ki usun an Ngunmifel angang lan ledibat esapor memef lipan Ngunmifel ayranuk kasap angaira kol payetibis kasap abasa era fos mingaw payen emen sola kasap fos fanidan chitium finalisi payen emen sola binabuda tongan efis ngulungul lan fel chipang fiti fel metilikop ngani feito fel Ngunmifel sab nom lan manawat kesa dongani itani kich inamo ke kich solang ngesor masawan Remior ruani matot ngai bitong ana fala pue fis pue sa fis puen kadongani weliti emen fake ruani matot ebo panlon manawach pesa puen fake puen wasewasan known both enemen solang ka fil leren ko enemen solang ka bachakul
lan wiso. Ngesa buena ben solang kal to fel ren alabalapchik. Ika kal to fel fanidan mir eu purpose kabit to lan fel. Naman met kabu fofi kanai. Ika met sukun yering kabuno kanai. Ika met sukun style kabuwara to lan wijefel. Kuye fouden solang. De kering met thoughts bekaya vangen. Atsi besidei. E boy fausun. Atsi sabitani. Pen solang. Fake e kabasan mereka. Ngai bitongan ini solang pen. An lingach melukun e sor masawan. Ika met siapira. Puye wasosen kit solang. Ayawan. Ngunmifel a pachakulakic pakich John Parada Fanidan Christ. Ngunmifel angan ikich na manaman pasip John witness Fanidan Christ. Fan fiducia witness Fanidan Christ. Solangan mujefel pera. Fan fiducia rafa. Awatulugun Fanidan opo witness Fanidan Christ. Metsukun activities siya kunalan pera para witness Fanidan Christ. Apa para pachakul Rafael Fanidan pera da Christ. Ika pues a fis elan at muitefel ika siya dongani tani pen solan. Esa fatika kit solan. Ika Ngunmifel minon nomlan kich. Pesor at angang mabachakul Fanidan Parada Jesus. Ngani ko resong usile. Allah ne ko chukusin e bari si e ekik. Ngami o bangai e manaman lupan Ngunmifel bo fetu ami. Iwe obo puerie lan Jerusalem, lan unusan Sudia, Samaria, Dori lan unusan Fenufan. Om salaran Afalii. Afen fido solang in peria, o afetuan en al sa witness Fanidan Christ. Wewen Ngunmifel semua Feitorech, wesibu mo pachakkulan at sibuto sa witness Fanidan Christ. Ewe kasinagabasa ngayami o pangay ewe manaman lupan Ngunmifel ewe feituami ewe opo puerie lan Jerusalem lan unusan Yuda me Samaria tori lan unusan Fenufan. Fan chomang siya ansida coach muitefel. Ra chotole witness. Ra chotole puari usun Jesus. Nganaman afan. Ra urren Ngunmifel. Ra tongani feri manaman. Ra tori feri metach me yamarar Fanidan Christ. Ngunmifel afetuor. Ra tongani ani e manamanan puari usun Jesus. Chomong aramat ranu wokus arab kapas. Fanidan Jesus. Ratongani bola basa isa Tufichin sisile medi babasa. Ngangi siya way be witness Fanidan Christ. If I Ngunmifel siya claiming pa nomlon kich liwan siya diwa Christ. Wewen Ngunmifel is a nomrech posisiani na manaman. Posisiani na Tufichin at sibedongani witness Fanidan Christ. Ngayon witness kabutongani abasa. Ikabaga abasa po yan kamanaw ren Jesus. Inacha ka na kabas kapabasa ngayon kurasumo idani dan Jesus. Inaom na witness. Pag itaniya manaw ren Jesus, iwa ibabaraw siya an Jesus amanaway.
Kasabal ni kabakaya many wakisin kabutongan ay witness. Wesap en ewe kaba falafal Ngunmifel ewe falafal lan en kabutongan ay witness babachakul leparata usin sises. Fantomang si ajuri misaman. Metsi kanap sangan in utson sama. Metsi kan ani afalafal ngani ton sama diwan si ajuri. Mayor ena manaman seningan Ngunmifel boyen kebutongan ni achikara emen asama begitan ka claim ni boyen emen solen. Sibetcheki achangang ikangan Ngunmifel min nomlon achangang. Iga si Tufichin achikara emen mi semwan. Sibekabasis ikangan Ngunmifel mi nganigich ena manaman at sibetongari achikara emen mi semwan. Iga si asuk pemeni po ye program en lon pera po finali si obuchuri mi semwan. Yesor manamanan Ngunmifel lonat outreach. We kich pen. Kich fake. Sa achak pemeni ngamasawan. Ewe Ngunmifel awisan abachak kilakich. Yesor. Aruan. Ewe Ngunmifel. Atongani Tufichin at sibefel ngani go. Ewe Ngunmifel atongani Tufichin at sibefel ngani go. Metfel. Sasiri polternifel sibefel kulok engolosop. Sisa war engolosop. Wasiwar engol meosop. Iwe met sipiani fel desopolan fel. Ika buat fel pucak eu. Waitage. Ngesabor Ngunmifel lonat fel. Iwe wal fake. Esapan solang worship. Waya ucak alapala. Sachak erani. Ngaren mugutugutin an Ngunmifel angang lonat fel. Na manesor. Iwe at solang. Bible pen. Kasi betul cemeni. Bukit solang. Esor emen ebutongani tolong fan masana we kot mi manaman mediguntuk saulang. Iwe ye ache Tuvich lon Christ pasiatongani tolong fan masan ika man masan ewe samol mi unusan pin inapatasi ay deni saulang. Gawa supangan chombang chon fel rachibang libwana tam afalafal betenara fosfat yakana sommas sachibang renakana afalafal hidai babu tidak kulok engol meo sop poi bocok ewawa lon fel iwe yasar. Ika bepena omaki ngayon kapal claim ni buyan solang iwe en check fake en pen solang wasawasan ementron fel ngani god kabasan mereka ebo supernatural ebo unusan watte seni met fenufan bi orang ngani gij
liwan sibe feitum wan mesanache sawol eu manaman me eu betekul kwesi awchen toren god at sibe fel Giga mi balor eu achen tameli gunat to fel Iga sapina met kode muchen fanidat Lanson sawan ruanu kusun ruanu dunga takabasa ngeboar eu fanso ngeye afan nom liwan aramas ribo fel ngani eu samol lan manmana na ngunun kot mewellet puno sam akutta trokko I fel ngani lon let afan nom bridge and afan son Puye e fanson ngan mi velawar a siwili Christ Iwe met kodam muchen Ach fel Epa acceptable Ika bakati meren I Pugitan afan ngani gich ewe ngan mi vel Puinai ewe manaman saulang raboyaya liban rafel Puye chak met ewe god sam Ebo muchen atiwa kitchen Ngika si amal ligala an ngan mi vel manaman Si sebal atiwa met wisan ngan mi vel lone adun Iwe bal kich ben saulang Koda sabatiwa at fel Ikamu siya fel I daytan week Ngayon nom manamanan ngan mi vel lone at fel Salamat Met sibiguna Saya abu ben Fel kel ewa bang Sabor manaman ngan mi vel an nom rich Ururan kich saulang Sibe an Chachemini ren ngan mi vel Om fel unusan manaman me unusan pachakul I daydan ren kemubutan fel Sabor kulok kasamutan itu lan fel Ika ani ika ngan mi vel emwen lan manaom kasap cibang Wasidi kabasan god wasidi nannom lon iman god Ampau dengar Ngan mi vel ngonuk om na lifangan ngon spiritual gifts Ia mi sida an spiritual gift late saulang si acclaim bagit saulang Hami sida Ikaw si sida iwa wabukutta I mean a spiritual gift Irabata sor son goa Esor finalisi Esor chon kul Esor chon afalafal Esor kawak lifangan ngun ko tangan ikich Met popun Pakich fake Esa bosasin kid saulang Ngasi chak mat lan efek Ika buen wasawasan Emen ka upsevel Ngan mi vel anganuk ika rug Tufichin ngan pagabo aya lan mwijefel pera Parapekus oroko sommas Ngamior leimi Mi Tufichin ani Ekko lifangan ngan John Kull John Asukul Sokobat Ngesapwa lan pera Inawatami kapasais Ika leten bukit saulang Ika kich ben saulang Sisa at ko etuvich Ko dangan ikich Aywan koronit sabon ulmuru Sin fisu ngulmeu ibechak abasa ekot Tufichin ngan mi fela ngan ikich Ewe ngan mi vel Pwala lon sokobaten labalap lon manawan emen memen leich Webor at feyech medicine Kich kesi mi mod kesi acclaimini pa kich saulang Mir omna spiritual gift nga kasasile Kapagitan kasasile kasaya lon mwijefel Pagitan kasaya lon mwijefel apang-apang Ewe ngun alifangani eman aramas anaba falafalawa kabas fanti bacem
Walau ejak ngun alifangani emene wa falafal kabas fancy lelap. Ejak ngun alifangani emanaramas anabor an luguluk. Kepala menaramas ayani Tufichin apachakula misamun. Misaposokola okisin. Ngena idea yamutan wadorej. Mior omna spiritual gift. Ika Ngunmifel min nomrem. Ika Ngunmifel is nomrem amusala esor spiritual gifts. En chakaman solang en pen. The fake. Ika mior omna spiritual gift ngakasaya lane muichevel perea awasupang muichevel. Pues isa adil disfangan fanitan ekwelifang kafarang. Saingolon. Yan dong coach awa muchan onnut awa medu achuchongari ew. Ngunmifel siya kebit ren pemior pobun. Ngunmifel abiti kit solang ren ew purpose. Wewen kasabchak sevel kamamot kaluin lalaim asese. Yakin amu ya sevel yamarau yawan lang. Ngamiyor pobun atiwa Christ. Pomiyor purpose lan manaom pagabaferi feridan sises. Iga feridan go. Emi osop sirei Pulipono ani Ngunmifel. Kaya wakabit reno ngunun god. Ami John Pachakul Fanidan Christ. Ami John Ekiata angang an sisis. Fanakot siya akan yatak Fanidan achnuok kusidi sedan. Pweba kufukich. No way. Ikapakakabit ren Ngunmifel. Setan sabtong ani akufuk. Wa Bible kabasa ewe anan nom lon kich abachakul seni ewe anan nom oni ferifan. Iga ka fanidan ewangang fanidan Christ nga kakabit pagmior amangang fanidan Christ kasab nuwa kusidi e ferifan. Pagafan kapit. Pagmior on purpose. Mior met kabafer. Nge outchan kabo weweti wen MNB pachakul kami dongani feri manaman kami dongani asiwala anun trochwal kami dongani afalafal ngotrombang aramas rauda ranom ikasile Christ ikabuyen kakabit iwa elleden buyen kabuyen mi pachakul kupalayan man mi Tufich lan manamanan mi Tufichin Ngunmifel. Jesus is such a pachakul pagitan igot. Ngayabal pachakul pagitan Ngunmifel angang lon an ministry. Puye wasawasan mi Tufichin Ngunmifel. Iwe enletin en emen mi kapit. Ika puya naman solang ka-claim ni puya naman solang en mi kapit ren newe Ngunmifel. Ngunmifel awisan ngunuk ekaw manaman pagkapaferi fanidan idan pagkapuya man chonangang mimurun. Ika ngunun ko daw Samuel milapalap anan nom oy kuna awesi Pui aronga ngeni John malele porausan manau. Isaiah sawun onu uname ubisin ew. Ye outjan kakabit meren Ngunmifel pagkabwa aronga ewe porausan manau ngeni ekwe me malele. Malele sa buewan wanga ngekwe resap Antichrist. Resap sidei usun manaman siapa pораус fanidan nom lon sises. Ngebe den mi sile bukafan kapit.
kecek saulang ngefel ngakisisile pupalay wisan Ngunmifel ngunuk afan ebetuk pagkabaferi eyang ang fanitan. Ayawaran Ngunmifel ang ngunuk manaman pagkabuat ucon aronga ay kapas. Fanitan ceases. Aruanan Ngunmifel ang fangonuk era Tufichin kabutongan emen John worship ngeni god kebu pecekul rom fel ngeni god. Adungatin an Ngunmifel ang lon manawat solang pangani gich ach ko Tufichin ngun. Ngekanak Tufichin ngun ika kase aya ebu Turusenuk. Ika kabal waliti emen fake soul. Arungadun Ngunmifel afan ebetuk pagkabaferi eyang ngakasap tibu maramar pun emen kebunusan Tufichin mapacakil fanitan ceases. Iwa ikanay fanson sibida chotongani at sisap pelligung Ngunmifel lan manawat. Pagka po pelligung Ngunmifel lan manawat mo fisik ko matouch ngani saulang. Kabatong Ngunmifel, kabakunu Ngunmifel. Iwa kasapa man saulang mi pachakul kakabuhi dani emen fake saulang. Pwesa fis med ko tayo muchan fanitat. Iwa yepo bonan si sa miyach ay beto pwewe counselor e baliwin sevel ewe sawalilis e baliwin sevel pweba alisigich e bolomotong ngaw e sawalilis ikasi semuchan e pa alisigich ikasi sa alamota e sawalilis ngasavan claim ini bakit saulang ang usala kitchaki fake saulang ngapan lugulugun saulang ngamasawan maypan weye efanson ikakasamo wewe ti an Ngunmifel ang lon marawm ikaray kaba atiwa med kamefi Ngunmifel afan fosngrup ikabu esa fis melene kay ruanu met touchlan marawm iadun ko po eran Ngunmifel amusala ngisewewe tiene amusala iseferiane iwe pera esapchak pachakul ngkich medicine saulang ika fisik kay ruanu at mujfel bera ebo mujfel fanitan Christ esap fake mujfel Isa pen saya bakit si bumuchan angang fanitan Christ. Isa pen arch mujefel bakit si bumuchan ceket tolan fel. Pagitan Ngunmifel angang lan maraj. Inde din siba ati walang met siya kaya met Ngunmifel fos ngani gichlan. Ye fanson siba mudeng ngani beto. Iba ali sikit trend met acha bang. Kristo. Samen fukun befi feyet at Kristo ngari kotren an pusin ekeki feyetit senitak nodawe week nodawe rari ni fen sa feyet ni tomong feyet pan feiton nore rari ni feri kanai mei sopo rotet feyetit kot me afeyet ngari kit yo kit po yeusun ekekit manon ekeken kot letipan kot afukun amon na totek feyetin manawan ngadit Kristo tabur rena kewe kiek sa tsuri kanai pusin eman meman date sabar kirakit non minne afarfaran kapasan kot ngadikit Ye feyetin esaptek
non Jesus ko ton kaya ma ekko ton dikurik lon Jesus lon o pilon fan son Jesus aranir au po feyet are u po fey laseni kami are u po fey laseni kami e po waroto e o so aledlis Kristo ta pun feyetin ekko ton kura ekko ton dikurik lon Jesus lon o fan son ikanai kid sodangin perea sapal feyetini eu feyet mi fokun laparap senitak nom feito esap mut eputak sopo Jesus bi pusina fatanon an karaporos ewe soari di sepo feito epo puerata minne alet epo amef ngeni kami o kisin wadu o kisin tuo o kisin angol meu aliuni apini ma apini wisen Ngunmifel epo amef ngadir pun ese tufit eman aramason tufitinan tipatem an weiti matot epo silei mormonon matoten kot ekiekin kot meletipan kot au kun tipatem an fani fan donei fan son ese pak ane po weiti mormonon ekiekin kot melikuntek an kot epo pusin puer ngedikit iwa yei a puer lon met Jesus a puer redang eu feyet laparap ngeri urusan farifan an Ngunmifel a feito po yeitak alan at sipotongoni sidei weiti ekiekin kot ngerikit letipan kot ngerikit po pusin kita ramas pai para pasa esor eman ton pung esor eman atoni weiti matoten kot po fokun an kot sek puer ngerikit iai panmo at poputani manawanat likuliklon Jesus sa kanai tani kit po kit soden apal popuseni kot non pusin angangan amef ngerikit pun en me attong en amanton tipis lipon upo mera upo kuna sopongau ye minne sa mefi noran ko temman gari kit asu ke kit letipat sa mefi po kit zona tong zona supang ye minne ya kirisyo ngari kot ya puerete ai tipis ngari kot ya likuliklon Jesus ya uliti eman non kot eman soudang popun manawan soudang epan popren kot pad yeitak angangan Ngunmifel a amef ngari kit posipo likuliklon Jesus kit simio supang kit simiatong an Ngunmifel torong lon manawat pokitan sali kedik a nomopos esap makitikit esap lo senikit apal pusin pon po isap temudeng ngawuruk isap likutik epon nom red fan son mention paipen apan no ruo fos met saken feri afisete epo pinepin angangan ikamonian Ngunmifel ngarikit atso Ngunmifel ika pinay Ngunmifel alla solap ngari Ngunmifel at ngari Ngunmifel pinay angangan Ngunmifel ngarikit sapusin wekutrong loneu kinikinen maraw menne esap sopo-sopora an kot afiyat tukit au kuku angangan Tufichin kot Ngunmifel lon kit popusin kit si pinay ano dilangin papai para apat pusin puerate apun sokun tipis main sin sibo feri may tong rin pumusoro nga at tipis ngari Ngunmifel esap tong rin musoro ye sipo fayang ngaw ren sipo letapeng ren lipan kot Ngunmifel apangang lon manawat nga sisamatan atiwa sisamatan walong lon manawat likulik lon Jesus puya profesyon manawan upsafel
esa palsuan o reo angang epo amanawakit melikan angangan Ngunmifel. Fantom mong sa kan kikinga upa förja keisokun för upa möts ngani aramas upa atoto le yadik upa atoto le fitifan sokun för murinda medicine på förri på epa sedipa ei på fejat ekki medicine på fismedikun amokutuan Ngunmifel ngadikit usin med sama Soupetak Afalii ngadikit pernitak Autsa po siwa mefi minne fejat maren kotren Ngunmifel siwa pan makut fan an Ngunmifel angang amman ngadikit may war man man eturi siseslon bukan matu sa bangol metu arani sises nga sense met sokun för murna upa föri pupotoni ani manaw semut sokun för murna upa föri pupo ani manaw semut ye ekikin e man apada diosiata ekikits fantom mau sakana kikinga naman upa föri ye matot pupo kira manaw semut sisa sa adisia ramos lonan puer ngadinga esap metu po föri arani ka föri kawe addu ka paniwata ka da sotu sigari e mana ya föri seni tagle kukuri sisa sa arani ka pore feino amemero pisakum kara ngedunan pisakum kara ka pore ngani ko mi usupang ewe mana leti pata pun aman muan mi pisek-pisek esamatan ifan tekan adla sotisi ekawalik seni taklia kukunut ngaye samatan tongai adisi mi usupang sisa sa asap ngarina un kawatuan ka pasa amen oires adaman mi pisek-pisek potorong don bunko efan machares eman kamal potorong don pangan tikek lapseni eman mi pisek-pisek potorong don bunko ifan macarasin naman kamera potorong le pangan tiket esokut esapak esatufut ye meta amo kitu ekiekin letipan ekkaweton kaya rara di sises nga sises nge pode toki fashion ya usuna na mana potong ni ade mana semut nge sawe weti po esapak esatufut sises arani minne sapak ren aramas may pak ren kot medicine minne sipo eki sipo ferry po sipo feyot medikun angangan kot Ngunmifel lon kit si sapak ngaren sa kot an kot atufuti kita monikit wasa to ngani pak ina minne met sa turi kana kristo tabur papar sopo ila de pesyang dikit ekiekin angangan Ngunmifel ewa sisa seka apa sapa feyot timi ay loseni kami pare sapro iwa iponon nom sakremi iwa apa aukuk ay adidnis Ngunmifel epa war atu tin paren kami minne alet usun kot matotin kot mensin medlet meipum sato ngani wewiti sato ni sidei sato ngani angay o feyot tini pakitan angangan kot Ngunmifel lon kit ye minne ikapo kit sodeng Ngunmifel aron nom lon manawat suki selingat letipat ateneki minne ngadun kot epo per ngedikit polonat alla sotis ngari ina feyat sapon tonong don ko feyat sisa sarani nan ko ton kaya awa feyat ay po felaseni kami waraton Ngunmifel e feyat mi lapalap nadikit medicine kit sodeng nom ret Ngunmifel usun minne sarong rungkanay pesak fis manawan sodeng ikabo Ngunmifel sa afisilon manawat naman eporat lipayaking ngaw at pangapang fanson sipo ato Ngunmifel sipo kunwaro Ngunmifel ngabi out sipo nangan sa fadi sipo anla sotis ngari Ngunmifel payay popun at manaw paliyay popun at fayat somaten kaitin
kepada amun ngin ki ecerken fidata ecerken sibaker fangan sibatipi fangan dia ken ngapan eki minnya sa aturi kanai senidong pusin afan fanan kapasan ko